nangumthokozisi 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 ngempela usemhlabeni ufela ezulwini uyakuhlanza konke usenhlizweni amhlophe uhlanzwa yibona
Yeah.
sonke uNkulunkulu namandla Ngibona izulu elisha nomhlaba omusha. Ngokuba izulu lokuqala nomhlaba wokuqala kudlulile. Olwandle alusekho wesuku. Ngabona umuzi ongcwele iJerusalema elisha. Wehle uvela ezulwini kuNkulunkulu. Ulungisiwe njengomlomokazi ohlotshiselwe umyeni wakhe. 3. Ngase ngizwa izwi elikhulu livela esihlalweni sobukhosi lithi bheka ithabenakele likaNkulunkulu likubantu uyakuhlala nabo babe ngabantu bakhe na yena uNkulunkulu abe nabo. Haleluya. Nkosi yomuseni Moses. Gama lenkosi Mankongo. Nami ngiyabonga ngaleli thuba inkosi isasigcinile kwaze kwafika lesi sikhathi. Kungekho nathi ukwazi kwethu nokuqonda kwethu kepha kungokuhlela kwakhe ngoba thina asizihleli lutho asazi lutho kepha sihamba einhlelweni esezikhona kuyena njengoba esazi sisesesiswile zokumame nangale mini ke uhlelile yena ukuthi sihlangane kanjena igama lenkosi malibonga. Ngibingelela nje isihlalo sikakhulu sika Archbishop nomama Archbishop. Ngibingelele abefundisi bonke kanye nabakhokheli bonke. Ngibingelele ulusha ngiphinde ngibingelele kanye neinsizwa kubesebandleni. Lana thina amazwi athi awa namhlanje endlebeni zethu siwathola lapha esambuleni isambulo 21. Uma ngabe sekudlula konke okudala sekumele ukuthi umuntu amukele okusha ngoba kuyedlula uma kusuthe inkosi uyayikhetha sekumele udlulise konke okudala bese usala nokusha nokwenza okusha ngoba uma ngabe sihamba kulendlela kudinga ukuthi bese siyazi ukuthi ke njoba sesikhethe indlela yobulunga nendlela yokukhanya ikuphi okumele sikushiye ukuze kwazi ukuthi indlela yethu iqhubeke ibe yinhle nemendo yethu ibe yinhle enkosini makube sebandleni bazalwane siyazazi ke thina izinto esizenzayo ezingalunganga phambi kwenkosi sengathi inkosi ingasisiza ukuthi kuko konke lokho kungalungi kwethu
bese inkosi isize ukuthi siqhubeke sihambe ngokungcwele kuyona sikushiye okudala sikudabule kudlule njengoba thina sesikhethe ukuthi sihamba ngendlela enhle ebhekene enkosini makubese nje nibazalwane kuhleke ukuthi umuntu azi ukuthi ngimi kukuphi ngoba uma ngabe uhamba emgwaqeni bese kuba khona ibridge ebridgeini bese kuba khona kuba kuye kubhalwe lapha ukuthi isisindo i-height ingakanani edingekile ukuthi ukwazi uwele lana uma ngabe kuye ukuthi uhamba ngempongo ye-truck kumele ukuthi wazi ukuthi mhlambe ngizophungula amasondo umoya noma mhlambe ngizokwenza njani ukuze ngizokwazi ukuthi ngiwele lapha nathi kumele ke esikuthwele sazi ukuthi sikwenze njani ukuze kube khona la esizowelela khona endaweni enhle kaNkulunkulu makubasebenzeni bazalwane now ilawo mazwi esithe safundela wona namhlanje ke awela endlini ngisathi inkosi ngasiza ke ekuthini siqhubeke ezwini layo ngokuhamba ngokuqotho makubasendeni bazalwane yeba ukukholwa okungenayo izithelo ezinhle kufana nokukholwa okufileyo phambi kwenkosi makubasebenzeni bazalwane nami ke ngizothanda ukuthi ke njengoba ulusha ilungaka la endlini bese luphe yaphakelana ke ngalo izwi ke leli lenkosi makubasendeni bazalwane ngokuba kukhona isikhathi la okuzodingeka khona ukuthi sihlangane eyinkonzweni zabasha sihlangane eyinkonzweni lapha nalapha kudingeka ukuthi bese siveza ukuthi kungakanani esinakho emgodleni makusebenzeni bazalwane inkosi ithele umusa kuleyo ndawo makusebenzeni amen Haleluya bangcwele amen siyabonga lapha ezwini esiphiwe umfundisi wethu umhlongo haleluya amen besenzele ukuthi bazalwane ingabe salisa usambisa esiguqweni talivulwanga sesebazalwane sesesiguqweni inkonzo bekuthiwa sikuyona amen sekuyona Meguza umkhulu siliphi ivesi elivuliwe umzalwane uyasho siliphi ivesi elivuliwe Sambulo 21 amen
Oh,
Sakani isikhathi sakho. Come on!
Yeah.
Pasal
Yes.